Mathaine mathaa 10 cia rucini niguo mundurume uyu nuri urakurikana ta John Mutinda akinyire gikiro-ini kia feri mwena wa Likoni kaunti-ini ya Mubathari ngari-ini yake. Gukirikana thutha wa kuheo tigiti wa kumwitikiria gukira mwena uria ungi aingira ngari-ini na hakinyiriria maguta na thenge ya mikana iria kuheanwo ya Gukirikana thutha wa kuheo tigiti wa kumwitikiria gukira mwena uria ungi aingira ngari-ini yake na hakinyiriria maguta na thenge ya mikana iria kuheagwo ya kumuonia ugwati uria uma mbere yake na ndagika itari kuraya ngari yake yagwa iria-ini ria Indian Ocean undu uria utigire roreri na kimako kinene. Tunazidi pia kuomba watu kwa ujumla ni kwamba nyakati ambazo wamepewa ilani ya kuweza kuingia kwa feri, tunaomba watu watii zile ilani. Ni kwa sababu kwamba huyu bana ambaye alikuja katumbukia majini, wajaribu kumsimamisha, akakaidi kule kusimamishwa na mwenyewe tu kwa hiari yake akaingia majini. Relatively it was stable in terms of the aspect that he could be able to drive. But again, what we are still looking at is why did he first of all violate all the rules. He didn't want to pay, he didn't come to the toll booth to pay, so the guard was there to guide him to go back and pay, but before the guard reaches, he moved further, he moved away from the main holding bay for vehicles and to the other side of the exit for the ferries. The ramp controller then decided also to try and stop him. Unfortunately, he wiped off of the ramp controller and drove straight to the ocean. Ngari ĩno hamwe na mwĩrĩ wake irutirwo mathaini ma mĩaraho thutha wa kĩo kĩingĩ na wĩrutĩri mũnene kuma kũrĩ ahonokania honge itiganĩte ta rũhonge rwa ũramati wa feri, mbirarũ cia maĩ-inĩ gatagatĩ ka ngere mahiũkire mĩtũkĩ gũtabania mĩhang'o ĩno. Huenda ikawa huyu ndugu yetu ambaye sasa ametambuliwa kama bwana Mutinda, labda kama hatua ya dharura ingechukuliwa mapema, labda maisha yake ingeokolewa. Kwa hivyo tunasema kwa pamoja ni kwamba sote tuwe ndio tunachunga mwenzetu, tunachunga mwenyewe lakini pia chunga mwenzako. Nyakati ambazo kuna dalili kwamba huyu mwenzetu hapo na matatizo aina fulani na labda mwenendo wake sio wa kawaida, ni kwamba tupige ripoti ili hatua haraka iweze kuchukuliwa. Kama ni kumpeleka hospitali atapeleka hospitali, kama ni kupewa ile psychological counseling atapewa psychological counseling. Mutumia wa mundurume uyu Ruth Mweni ugite ni kugiritie muthuriwe kuma tene ucio wothe no akinyiriria umana mucemanio wa naihenya uria atangihotire gutira ona gutwika ndanakorwo mwira mucemanio uyu uma wake undu uyu gitiga kiuria kinene gatagati kaingi kana uyu uma mutino kana ni muoyo erutire. Uyu ni mutino wa gatatu kuhanika thini wa gikiriro giki kahinda-ini ka mwaka umwe. Riri ruhonge rwa ũramati wa feri gũkũ bũrũri-inĩ ruthiĩte na mbere kũmũrĩkwo na njĩra nene igũrũ rĩgiĩ mĩtaratara ĩrĩa magathĩkĩte ya gũtigĩrĩra ahũthĩri a feri nĩ agitĩre.